күнен булуктун бии бүгүн Чечня туна капсиякын барыбыт. Бу Чечня туна капсиягына отчотогу табыгын магына капсияканада. Табии билебитин курдук 1991 жыллака та Советский Союздан калдар. Жобастыбытын кенне эте 15 союзна спортуспа баралдар. Дойды жылдар тооллар та армиями жылды тоолуу балдар идеология соок булар. Жебу мандык балыгanya валлагана бу туспа 15 союзна республикалар та туспа быттан кенне очого Чечняга, Чечняга мото очого туох Чечен ингушка асыр денете. Обу Чечен ингушка асыр очого баллагана да сепаратисты саналлахта Жохар Дудаев Бласка кирер очого кене та генерал-майор армияда советская армияда Чечня кренде манна кене та очого та Верховный Советы ганкахар онна гамбаранде бәте президент болар. Это 1990 жылда дике оромна та Союзы хылыбытын кенне та почти та независимый государство болар. Неманна болдагана кене бу Россия правительствотер та чолан та Борис Николаевич Ельцин олсагана та президент болар. Жондомет кенеге болдагана бихе толох туспагласта болобытен, та независимость статусына бытен, Россия толох та тотулук болобытен, ондук та конкретный та партийский та лозун баралды. Ол гына матинне очотогу бу Россия төһөдө хылдын олдор индик та политиканы гытта та сепсер кыгыгата тойтеген кутталдата чого бу Чечня та туспа барар болдагана эте Закавказье республикалара та Дагестанның холовра та Ингушетияда болдун та Осетияда болдун эме та туспа барар та кутталдата олы тени каддактагана очого туспа гытар та кыктар хуата. Женник да быгыга майгыга та 94 жыллаха доло буттара холовра тоқта соглашение төһәсебедактыра. Жонтон 94 жыллаха же серия саланар, онда болдагана Сразу саламат, 94 жыллаха Борис Николаевич Ельцин очолого президент олуран та указ кайыта хаттыр объединение чрезвычайное положение Чеченской республики ден олгуна метинде болдана Сорок Госдума депутаттары хаябаттар хөбеләбәттер улите чыпы балыгынета ылмакка халлар олгуна метиген теме туспа указын алдар объединение конституционного порядка та Чеченской республики ден. Ентан 1994 жылда хаja федеральный сериде келдер та туакка та Чечня республикатер ентан алдыра бу серия салганар туакка та Чеченская республика уже туакка та мобилизация берелдер туа бар та саны тутар туактар очота Чечен эржонда жабары та сериге та кытыбытнан баралдар 94 жылдагы та аксыны кемге. Иннеде Грозныйга тоба танкандан кирендер серилехи болдар. Чолго болдагана обороны министринен Павел Грачев келбите. Инне болажа кенне келдирен та кыйык бите. Ол гунамате агаяк десантны батырын кирендек бере жолокту кыгыгыта. Тойтны улухан та кыргыгы бутан Грозныйга та кафе минутка ден бар. Детинне улухан кыргыгы бихе танкылы бутан күсүрөн каян кәһелдер. Уматан кәһелдер. Нигнан жайдан бабулар этинде тебите биенде улханды котторолдор онтон жа иккистен медиа попытка икки сатап кемете 94 95 96 жылдагы жемия улхан бата сейде болдар та үксөнтө араминна толата көнөрүн то каяттын уротехерин тон та федеральный сирде үксөнүн каяналдар та серийне алдар онтон болажа та очого та Александр Лебедченке барды улухан политик очого боллаган секретарь Совета безопасности ден улухан та доғын школа бута. Ол кейде Хасабюртовское соглашение ден тугытта доғы түйәселдер асламасқадабы кытта түйәсенлер жа етінде қайылдар. Бұл серийлер перемире берілелер. Этинне өсөмүн бир эпете алыппын. Так, этинне 1996 жылдагы кеме өлөрөлдөр. Дудаева. Это тоқлото спутниковый телефон капсулаларына та истибидер такан туактан та акета таранна кинта. Кини соңралдар та этикин нор болдагана советская армия полковнига та Аслам Асхадов тенкеде та президентский догоно кире этикиренте
Хасабир соглашение это Александр Ябедикада тюхәсәнәҗә 2005 елда калды улак тух перемирие береннәр это тух бар боевое действие барытына та тоқтатылдан қалды. Жол это бу бартын тәхкә мана хәтән турамыҗа бихе бүген тәкәп сетиген аңдыбы та полиция лейтенана Брюнейн Лохтагон, та Тимофеев, та Константин Петрович Гранолович, де Константин Петрович, та бихе белебит кине та Чечня харите хаҗибыта, онтон та кылгастык та боевой сыйлыгыттан Константин Петрович баста та кепсенде. Өтөкүнүнөн бәм атым Тимофеев Константин Петрович мен бәм бурган нәһилеген тумул бөйлөгөр төрөбүдүм. Тынчы 911 жылларга осколаны битерен оскола бардылы осколабын ол тумулга битер бидим. Тогон асылларга осколабын битерен баран студентный горка кирен баран хатан тастабакка хатан кирбекке бин бир сылта дебер кайсты бар кемелен жомор кемелен олордом. Ото тогон тоосулларга армияга призывтан мен бар битим. У бургонтон ноябрга бар буппут. Тогон тоосулларга бастан Хабаровскийге тибип бикинден коракка сахалары ратаннар бу сахайреттен бах болон тибип онна то бихена войсковый часть пит тогата учебкен дени бар бадакпыт би харазано линейный часть тибип онна тием баран сыл курдук сыл керетен хулус палагын каня бир үтө хасадыр апытна аттан барандар асы медосмотрга барат жебиттер. Бихин эппеттен да хаябаттан да булай. Ата ким бир тугун билеп булай политическая обстановка, то военная обстановка хайдак боло турган. Хади боло турган. Ата херейер тибиккенен баран. То улхан тоха хаябадакпыт. Улхан тоха убадак болакпыт внимание. Ну кумбака удара аттан медосмотр баран кон биттер. Та үшөй гиттем бу онатын бардакпыт. Эми Кистан көрөлдүрөт, темет смотрели. Кистан көрбүттүр, аны тоха Белогорскийге тийбиппит. Аны уже Белогорскийге тийер битер, онно да билдеп биттер. Бу тоха Чечня баранырат. Чечня тохта говорат биттер. То линейный часть то вывод войск полар онно та үлөгүрдүк по, көмөлөгүрдүк барат дейин биттер. То тоха Белогорская ден коракка на икерете бурдух поппыт. На ме үйрөтеллер хайылдар это. О Белогорскайга хатан бараммыт мартыйга 2-нче вилге булар уже. Мартыйга 2-нче вилге Грознайга харады дебиттер. Аны Грозный тагар тоха. Ханкала ден бар. Населенный пункт Ханкала Грозный пригорода. Наты бутухте. Ханкала. Тибиппет, то осан бия хакалар онда элбага тибет. Белогорскийга тибиппетерин. Бә бастан те Хабаровскайдан барабар, Часпыттан барабар хогда хабар бидим. Онтон буллагана антак Белогорскийга тибиппер онна да хүббет чотучча хака болоттар балар. Тога кенилер сылаң архулус булабыттар эте. Мен була бир сыл деман уже бардамды. Атак оны би армия учулуга 2 жыл хулус булай. Аннан тоо бүгүн жаскин агалдарын деп күндүк соялдар булай. Так жастен уже то армейское понятияларынан булай. Күндүк хулус план дейдамды. Тона усен та хабар Грознайга тием баран ту миинта хага кебүтнан арандактара е бар бутан. Аны үйө боламы үс сака болоттура ол 2 сурата тиим биппит. Населен Тогон агас 311 ден военный частка. На 2 суротага 3 сака болоттурна албыттыр. Наты амыкын жагыстыр мен хаңаран эңерерки боламмынта мигин харазы тугуна каят. Снайперинен талдарам испиттер. Тан хавикен төшүндүгө таган энжен ыйталдар булай. Үшөй баа булай. Атолинне бар быкытта снайперская подготовка. Снайперская подготовка на так атын тугунан бамбытым мен. Снайперинен бамбатам. Подготовка была обычной стреловынан бамбытым, старшей стреловынан бамбытым. О час катем хембирулар талдар. Бәм багагана та снайпер болганда ебитер болабын дедам. Тоно бе токпутун мен онда 9 ай курдук деп бодум. Марттан
ноябрь гыл. Ноябрь бүтін декабрь. Почти декабрь гыл. О не биле. Ну, когда будем, это основная задача будет разминирование это. Она toch было. Разминирование, сопровождение, он на toch усиление блокпостер. Вот человек он блокпостер где малый. То основная задача вот ну, то конечно, очень хорошо Хериден хогнан хогнан баран хем бит тохтем партизанская война ян жоргунна тахан партизанская ден. Человека сепаратисттер эти Аслам Асхадов так тохтер. Незаконный бандформирование командир тохтера ем булар. Командирлер ем булар булар. Бандиттер булар. Террористтер уже. Он доктор уже ишкере олам бүтүн кенне уже Россия хобалар була. Россия уже туга бу бүтүн кенне ол бихи Уже кисе таба булабай. Бүтүн бу бихине икис компания туга бүтүйтө була. Китенче вингер оны битер. Аны роун бүтүйтүгө ро тобоголаһын тыманны hem bir separatistler tohtan bağlar. Bir seri hem bir ıtılı hem bir bağ bulay. Onu bir o berede körükündük onu var takpıtça. Tohpıtçan gün ayağındık tohtarına hanjavut. Hasılda turanmaran деревина сопровождения вараган или тоха разминирование вараган күн айянник тохтарына hanjagан. Конечно, это ылыгы было атча. Эбдах bir товарым эжиген ула раненияланан эрде бар буда. То тияпитин кытта неделе күндүк болан баран. Анда хамин трехенеен жембелденен келен хемин улуулу Москвага көрсөбүдүм. Никто айтты. Ütүлгөн көрөккө. Жана таны көрсөм билин хевеспитин тутабыт, кепсетебит. Барышы. Ада биге хулус балабыт усалдандар. Демей балдар эте усалдан улуттара. Элбактер эте. Түт-түбес тугун бар булукта. Толору деген. Билсен көрсөм кепсетебит. Только симптом шаттан туга те климатын кайда Грозно. Грозный кахынден бу бе март иге битер бу Хабаровскийга хаңа жахар булдан чалбактар таккан истектерин антахолок хайын-хайындан тура. Диктор. Анжахай ити анжахай то. Кая дойду да булай. Таны каягайын кастанда конон турар дакпыз. Каяга тумны ула. Каяга та сүрин хос. Чөни соус булды. То самы кутталдага жем бит ойын ороктон. Дозорин туын ороктон шаплар. Засадын ороктон шаплар. Каяга. Каяга те кутталайын онно бар. Те Аргунская ущельеден атыр битилдер бар. Улунна я засадаганнан түбәле дибез. Сопровождение бар да ханна военная колонна продуктлары доктор сопровождайды бия грана кудук бар булак. Улунна та эстереллер хайыллар. Онната о эстерам бар доктор продуктларын мыжылдар. Сери хеви мыжылдар тан доктор. Продуктларга бия основном хартак битте. Разминирование ула кыджы кутталлабытча. Тоба бартын тохта тох колонна бар хин бартын көрөмөн билде толду булажа. Это она эти хери бүтүтө булажа. Эти хери хагана та басты компания хагана толо бах минитли болохта бах бомба варагаллыбыта onu komuldu bakarttayı. Onu mирный жителер делбе дептерелер, сүйөлөр астап кайдылар. Onu tehmi beyet baran hayıp bu разминирование орот. Касым Петрожоттон бу улактан нерене кытта утбайнада сана очолок хайдагата туру инструктажын берелдер да плетрукторин холора. Это инструктаж улактан хелинигтан тах. Та улактан хелинеме анраңы чечендер булатын солдаттарга коханы саналар. Тем бие леспичондар булай. Утары херилеспичондар хаявчондар бихинетан коханы хайдар. Кот коханы хайдар дем болот. Тымныдык сыганалар, холодно. Кейин уттамандык кепседелер, онта кехагаланнар анистахайн удан төһөрөчөнөр. Ондук жондар булда. Панде. Очолар гондук адам билген тахайдан беппин кане шүйм болду. Тугу очолар гондук. Эми бары басты компаниятан Чечня олоктоктора бары утурдуктары. Онтан эти Жахар Дудаевтара хаян эстивиден хайтан хаябыны кане уже билдактыра жон
Джон ачыктан өлөр, Джон хаян өлөр. Сөйтелән уже тоһата хо. Уну үйдә дәхтәре тоһата хо. Билбәдә империяны кытта. Россия бәйләр интересларын хаядактырай. Эти Константин Петрович, это атомукта балда, мусульманская ин тохта балда теденне олура. Ой. Олура көңүлдер тагыл татардыры инде күрдү. Муктар балдар. Россия би тохпут часпытыр. Россия тохпан районуттан бардыттан балды. Областан, республикаттан. Татардар балдар, чуваштар балдар, сакалар, калмыктар, бүрәттер. Тохтан бар әдбәхтер. Бактады, национальный тохти. Да, армия хорок национальный билетлер. Оттон олсаны аны бир политруктан балда бла замполитин балда тахти. Тату улын талдарда замполиттер то бир рук-рукаттан боевой час дуун тухту жана бладе. Там, конечно, это тухтары гылдар, политическое воспитание бияхы гылдар баулай. То на хами үйден хабытым ден тухтилдер. Батронлык тохдин. Би батроны бәте халлар хандин. Плент вестакатна, онна бия видеолар көдөрөлдөр. Очолуга видео ханга хайданыр. Ти видео камералар ин ханга каделдер булдай. Нула о плент вест солдаттар ханда ходулларын хайгларын оны көдөрөлдөр. Манны көдөбе хет. Үче хаян бәтер би батронны халларынан бе. Онны воспитание, онны үйрөтөлдөр. Кытанак туга да. Оны Никогда катана туга хажуке. Он чисто это психологическое интуахтахе устойчивое ке кандидатуру балдар туга очень логовато же. То любой ке кутана ба. Любой ке олгуна мантугу химбир катана тутох надо же. Бой говорга то хаврагар химбир. Достойно хаях надо. Чолого комендантской части бар. Ағыстан толстан ке кимдагамы оқта хамар кені көрдүн даган атания. Без предупреждения, да? Без предупреждения уже. Катана, это кем да был он? Кем да был? Катана, то что очогото все это он уплатил, малый это он уплатил. Константин Петрович, он там был армиядан креманде полиция ходили киде. Армиядан келем баран полиция хире хадабдым ден. Хараздан полиция это очолога милиция улай. Милиция хире бинде мен настройдан кем кирен үлели хатабы, это кире хатабын дровьевны хатан кимбекебин кас үссө курдук кире хатабытым да хатан кылды бата. Бубакалин бар. Бубакавына армия бар хоктакын бар бакын жендерте ограничение лагапин годнахна. Армия бар хоктакын барангын аяк кынжен. Төбү кайын кирерим бутум. Харазо милиция бар. На Горка варите, Дальневосточный юридический институт. Бар это где? Он тутарсы будем иметь, он тут будем иметь то выбака на хатана спака он халам будем. Он там икки хинча тёкке тохагим будем. Байкальский государственный экономико-правовой институт деньга вечернее отделение барата юридическое. Он на тутарсы манки будем, на кирам бараман геологар иккитенче веске тохагим бит. Ягуга юридический габемет тарсан. То есть иден на тохта льготалагадым. Участник боевых действий, да? Участник боевых действий ден. То иккитенче теталах он федеральный закон о ветеранах. Бейтн нохом бауттра. Ветераны боевых действий ден был иккитенче теталахта. Он тон он туханамунтан ягуа бесплатно. Байкальский гаула платно гуэрамидем. Он там была ягуа он той банан туханамун бесплатно плановый гакиран халлам. Кашпиринде. Кахам барамун тон хангатан гуэрамидем. Киданча весылаха после курстан хангатан гуэрамин. Киданча тогуслаха заочно кахам барамун тохагим битмелели. Федеральная служба исполнения наказаний, но инспектором отдела охраны Лигибитом. Он там Лигидем был китайча, вон аласка, вон аласка, вон наоборот участковый месяц такого терминатора дойду аж келевиндемин. Он кёнкен
Хата туга аспыты бикин, вулканы хата аспыты бикин же. Тунна усинкене вулката риятын тунна ме хаяннырым буттыра. Тунна ме хаңаттан комиссия хаммын о военкоматынан ме комиссия хаңаттан аспытын. Тох переаттестация күндүк. Комиссия икистен бар будым. Нөндөрөй бун хатохпун демен. Тун уже верахта уже үбүн тупуки улан. Паде. О армиятна кембит хүбаста о бодах булан. По улуктуун бабык ялат. Я Константин Петрович та үшө байды кепсията та мото боевой сырларыттан онун бе Константин Петровичка та мактаныкка. Онотан та семьяттан баасты кепсиенде. Та тусолуктан Билин бем үс оголакпын. Кыралар кырам билген үс саста ортокум 9 туара хәҗәр улаганым була 11 саат доллар хәҗәр. Шей торы семьяла. Bir оголакпын, 2 кыстакпын. Ортокум го. Барда таңына окуду. Константин Петрович же кедер кенчере чаттага армия бара чаттаген туuşı билете. Билин армия да бихи урку жибип курдук помбадахлай. Билин bir сылын жылдар. Ондан главное ки куттаныман нар. Эрки булдана беде утык ehen төлөктак тугар дойду тугар. Куттамакка тан кирен таккан хаңаран иңерен кепседен хырып такат киетен тагыжак армия. Жанугуттай. Жанугутта кепседен Кейіндікті үшедік бәді кәпсетер қайыр, ондық үшедік әдер болла қанатын, үшедік әдер. Так, ондық хаңан бәкәйінген бәкі артық қанатын мен службаны арқан ауыз болуа. Кейті бәйдің кейре таққан кәпсетен, епсетен оны маны ғайытлаған қаян ұлыс болаты ғанат мен авырды үшей болды. Оның Константин Петровичке кәлем күтті ұтылған мақтаныққа Таққан бағара бұл маңны бейе кәнен туақтулары күддік үшей. Маңны кәнен кәпсән, епсән баралдыра. Участы байу дейстуді кәндікі ұлықанты бетераңы тұқы бұйыға. Бір туқту бұлады. Лобронды күді болар hem кәскелді. Оны бұл бейеға Константин Петрович команды кәнгі жетағып кәбейе. Мақтана Константин Петрович. Мақта.